Yeah, nga nan nawala two screens last. Okay. Ito ko introduce siya na kung pro siya ni guest la. Yeah? Okay. But we're live, by the way. Ikaw na siya ko was fin long siya ang lock taking nga eh. Ikaw, eh, ikaw na siya ko was fin long siya ang lock taking nga eh. Namas, they'll share ya, wun, if you got. Tapos os pa ikaw, okay, kahit ikaw na siya kawa. Pain ko was, ini-spell sigin sa gulang alam si kat kimulash ka mol o sun ke len sim singing o ya ka we yang nge taking trust ko taking trust ko ikaw na sum Kewa daw chile, pain ko kewa with Marshan. all right asung na wala mas side by side screen singer kaya show na ngani ka nga na wala ipsing and the shot double sauce for pain ko Patrick Taulen pain ko siapa tak kau kecang kali las mit selu bange ikaw na siya skewa mit kita basta meta ngayon spell siya ngayon sa malam singkat ke mo wash kaya ka pa mo mong sunlan siya as chance sila as kaya mo kayo actually was sikat la sakta o ye ka kaya siya
Lulalfongi. Na, met liegt er achter mir da, maar dat ik just go en gash get siakat er laat aan het be. Ik verstehe schon die Gäste. Na, wat wat vlog te doen iploren. Dat ik just go, en daar in bellen toe. Glomala tomasile kaksikin kat pain goes na kewa metti kat mokle orekma lan ka kat wedok leke belsinge insekke kasha kat prai kat pasta yetom kat flat lash in civil back kaksikin gom inakelin laban flat lom ematal lom kat kana yetom ke belsinge kat in sulpe ak foto do yekat na shum in lutut ke gaslom Mijn gaslum na narskim da wek yen vela. Gaslum ya ne duk mabat bat. Belsingi gat kana yemutom sikke kasha tangan lumin wikat ke kasingi. Glomalap na sumukat ke kat ne ken mat kuluk pom chetuin rek makin kat katin kain tafla ke gaslum safan jali rek maasilomingi. Kulo ke komesang penasil tambal shele shi vision na sisa. Ilen kain orek makin gifts makomesang nasil. Kay plan Bluetooth Apple ay peke computers. Ta oye singe gastumin kan lash kanya kinengenga. Kulo malap na siyong kat papa. Ana ke mas kalim yen lu katolu ta kani we o me oye pe ashwe. Panang katlal fungila kung wikat ke kasingi. Ekat kaksyakin kom. Kilamala lom ke maulash. Kilamala lom ke oye na kayo wakat mo den siya wuke. Pelsingi kat ng shesyong kuminak nas pe wikat. Inkain akkeyellah matwiash ke kewa ki pelo pe matlasha be wangin le kata matsiaw klasha panangat pray ki siyaw na kewa ka matwiash mamatayin belinasyo laki pelsingi belin yokshala kadak flat chiko mukat kinelos elos inetala kumna na akien gene klash ke maulash nakmas kashikat pe maanin bet kie kia katina kia ke pelsingi nakahanlape ke masla kat ngesesi mukat the healing power lom inakfonjelusle kat ngese oingi kat papa naknas inoy na kiwen na dum akademi ke kala siya kumpuen kademi kadindreni lutut ke pelsingi met wiash na kewa ma kaperin lom kelbus kat prebekelus papakalang nanaknas Esang na silo sinetala kumash. Yen na kewa. Elosin kan sikumbe ki pelupe. Nanak nas talay katle ki makat makuluk makat sang kaprika ti pe ki pensing. Esta nanak kuluk lash nanak ngak makaprika ti pe. Kadakulan fast na medin kain fakik kine mukat. Leila ta lang silom sa kawil. Ingan galam ki fakik lash ingan galam ki oyen na kewa makat kin fakik kine. Engat foto to lawi kat lalfungila mekashkat ke. Oinge kadakulan fast na met kat lalfungila kume awiya mo sramsram natas. Orela oyen kayo makat kan fakik. Emadalom inga nakalim yakalom. Ta met wiyash na kayo mo shak namtain. Nanakla si vena. Leila ta maluti singe inga nakaya kat inkasas na yurum ke lalfungilas. Kinem kat pray. Efakkulong malap na simukat. Amen. Ang sila klamalap ki kat kanda ka ni kika singe inka inda ka kin fuluan wika dawagi kekla pela ta sakta anake katakilena sak penang siya kat kadin mas sak penang siya kat kadin ukwesi disi guidelines ng kewa ta katakilen la pa sinisto siya kasasyasin neka katakilen la ana in makat pakin mamda akfashiya ka katndawagin liye ke pelsingi damal sila fkalalan loman kan vashnamit ka Faktum na gasyon ni Gesa. Pangat. Kaya kumalap nga alenga din kain rala pe ipsingan umin kain kamta yeme si luma aspelelen loman ana ke ko sakilena at kawal tamal sila ke kasingi Delgasla ka dak fashim dawak fong
ke Tuesdays na kewa kikat talamala o yasinge kikat ta aralutut peballa ke kan Tuesdays nge en ko try Wednesday Falapen kalen Wednesday lalos napamisinge kat Wednesday katala del tastape katara maigi kewa mayen pangen makatakawi mea katteman kan la en katakawi atashakta ke program singe anaking uproy kine may dia kyang nasil tamol share le el kol kat ki leadership la kadin kain fakik kaslan kat yeneng yengo kumfin we in kain gesta babul natar sa naki every season ko first single lo kume kain akalanak be sir be ma o yef kya ma asyeneng yengo musingi ef kya wala na iya ki kaslan gadin ba fakya kineng yengo Tuesdays na kaywa Wednesdays na Fred nge ignisan ay kashikat mata akfashi delegasa nagatfatako ki Senrian kikatas penga then I will tell you ki Senri tolu som la tasakta anako wasaklin diyan then I do imangay nakfashi yakle mo inorek ma malangat rek ma desano na simit rek ma fashnamit nakulo malap na sinmit na kaywa wiyasma chetui elos finne de ashineng yung awikat nakatakilin arulalo singan sa porsche kasi kunokon an example kan fin naging Wednesday be the Mr. Skipper and like shy kashikat be mga kewa in kain akkeyellah be connection last na finan sisko shy ki kanino yang kewa mayen orek mate shelala kuma Seattle California fakum kain aske makataske an bain ko usklo malap ki katkan wi ko uski me pelsinge glogi ko ustuninan Malutut sim singe makate suang na genge kate alil di usnya kiye in kain lectionik na loeng na ke li na ke sio yema kate pangun mo unconventional te pange o yema tasang in sang rela akkeyellah mo ito na pa na ngaro ke kumutyak tarian nakpas wikat ay climax si mayorek lagi malutut singe in kain karikat ki release of the power of healing lan God. May ne fo man pel singe kadenina na pa ki pel singe ki pandemic singe evologa ni pela ta kat kan ko na ekla. Wow. Tangwit makatuim da samsam met ki pandemic singe dahil wangin nalkikat. Kinga vaka nge anain manafresh ngan fakla. Ashrila siyash sapala siyash makaim delle siyash na mangus la siyash na banangara gaslan gata inkain uskadeni awiyan na naklasya katindi masimayok sipe paki gaslan gat naraki ashlo usan glomalap na siwas glomalap peki supports na kay walos ki koslik na kaligiye kasi comments kafin na siyon ba may kansikat nga ma dasamram yun nga in kain pasif in the course ada boy si man kan fakulo kan mange man katmet pe kadin na pe kasi nakka mataka yurusan yang fakulo malap yok na sin covenant partners ma chetuin kasi kat ki support ki finances financial support logo sin sang akkey program mo aksasya yi infall na ki kasi ki computer ako configuration kada ki IOF file ma shikeya ki nakikaisi kolanin sin ki computer en kain lashka kin mange kadin kain liye in push apa na kata ingi akolan fashnamet ki telecast lasha ke malutut sila na misingenge Lulalfongi si ki simatan ma takain kain me sokol mana Jesus akkalemi ke malutut singe etaka ke malutut ala ensin matawenge mot ko yakmal to kay Caesarea Philippi travel somne ki slaganit quarter lan Jesus and ma yok en darorek malalovin en Capernaum ingan som da sokol lalem
pakadeta kainin sramsramkin tepe ke oyefkat lemel de fashna rol kadaluti ke mulutut singela simet kol nayo lan si senikok ne sramsramkin yok Cyrus lane yok position la dahil kasi nga lang siya maganda bahil el pisicil alena fox sevin kain taga suk sin lem el finne met kol sige senikok sin taga besu pamdawa again me reaching evalene ki oye si masikyak ne pada nga ale wa kami ko was ko in wikat ke mulutut singe mayen ale isramram yok ke healing power singe release of the divine healing power si mga kumsyuk nge inkain akkeyellah la for ang las na sinkada pa eusin na siya na wikat ke mulutut da nag-announcement si Pelu siya yung mga lang siya fashiya pa nanak na sum ke website lasan convinsum na ki cashincall.com katay bien namdo ki address par si ki computer dumandanye ke si ka KHS si cash na cashincall.com uskum na ki website lasan siya kalan cashincall la siya kumeli na ki lamala si maske ka mission lan cashincall Mesin gasin kolcu gain me akfashing. Na mission statement singa na kalemi yok na siya mama kadin nan leksyon loing na ke pa in ta fala disciples in kain tulokan nakmetkol. Pangan siya mama yok ke stage confident in kan fakikas ng gata inaleng ngayon tiyang magana kanon mo fakak ko in the nanaklasha masim lege kaslan gata in fall lege kasing context masin kohan pa naki website singe komeli pe naki vision je mas kenge vision jenge pa kos aklen pengi nangela kasa fakya kalikin ngenga tasakta aspenget ngetsi mayok siya elda pe yoke ipru singal foslong le makers fellowship yurin met wiash inga nasin maslon mo ito. Naki website singe alle arsanan mga kumandi nake. Met wiash pe ma tamle share download ye ko. Ak me sasya yela ko sang kata kasha naki on lalos ngayon mo kuskan bar belongge aske website dan. Dela kasa sumsuos naki website la pe siya kat na siya pasius. Kung hindi makasya kung programa nak na share ya ka like ya. In mamit ke Facebook luman in kan WPAs. May lutut mata ka na siya siya man kasya kat kewa. Kat taka kusin diye kat taka kusin wikat ke malutut da. Ine to lakastan gata ke pel singe ine na yakin connection na fakya relik na sinmatuya siya. Tama siya lang alilang ko. Kapag yung Men personen onder menasla, mo personen en wala na ingin na. Wala ingin na. Wala. Okay. Skisam. I'll testing 1 2. Well, dangerous kumkula wala ke shabi ni gesa se gde fast na med na ke program la so degin just call la shabi ni gesa se kum gashi kat kengan ona ayna bele na kewa ngayon kiden use may fakak lash nga yok na ke basikat na shabi mo logo si lash nga nakita le mea kalmian logo si mga logo lash asipid mga kewa images kumili file lang singan bakaslan kan o kaya to yung katun non kasi English pa Trinity na suppose kung ang gawin sa keson sa pisingan nito lang apa sa file na ilaway with fact kisapta si pe nang lana ko makapash na sika ilo si Jesus fact lasa ba Jesus fact o falling ko kaya sisiyang na ine ako bilila logo slash ko naslay koske Lai to nempai question nempa na yok chupesi or ang ake fulia ng ako min
Masih mainsan ak es makinia kumge mga kumaşkia. Yok na ke cleanse flush na singkado. Siya nga ano kumge nga siya full siya kalme pa finchak silash pa siya nga ilan siya nga juice fat. Vectamit nage pangit history. Got back to 2014, 2015 got back online. Katarit magpid ba nga OPS, free conference call, maging phone mo kayo ba na show na kaya OPS, back show hindi talaga slash kigeto, lumatay. Alaman puto, kaya tayo siya. Na katarit maging StreamYard, hindi na when Vimix. Kung kami siguro di kat kaya, kung kami siya pag Vimix. Na website lang siya pa nga, gasinggold.com, so na kaya. Somtake meya mission statement lasho, meya shipe lasho. But when na asho online, but sure online, meya shipe lasho. Organizations na kayo, in ash mission statements, vision statements. Mission statements lalos kung pa meya shipe lalos in asho. Shipe lasho pa. Kung minsan pag finchak slash na pag kung hindi may force ko lusin masupin client sa pag finchak slash na pag cash o kaya gas lang kan mo tayo sinusin mo ko ngayon pwede to le may akal ng gas lang kan kaya mo tiya tafong dake sumo ng gas lang kan kat hindi mo ng gas lang kan le may na pa gas lang kan Nagdash din yung kung kung email ikat ke info@gasinggold.com. If you dash pa kung tinsin ke gosh pa kung dito fight in now yak email ikat akkeyellah bipsinan. Ano ka tawag call kaya alula siya ka alula micronesia sa mga gas ikat akfashe use gasing gas alawos. Ko endorse mo ka akfashe. Senior best na alugo siya best Tokyo. Kung gusto yung website lang siya, kung may liye lasla na sila sa mga sensang, akkeyellah mga nashkenan. Shibela siya magdin sa mga unchurched communities. Kami unchurched communities pa, ganyan tayo yung fan castle nga, ilus siya masang alawiyalo. Hindi yung gas nga. May, kingat ko na yung na wangin masayan castle nga, kolon nga pa kung isimula na siya. At ako yung ba, Pastyle dan gusto nila sa pastyle dan mas elisil dan the yok casual sa sinbit try nagagasag gan if hindi met massive nam guli sa gan pa reference Dr. Herman Bueller pa ngay missionary sim so na sinbit group ngan na yo sumasabi leda si sa kay mga dash kaya number si din ngan pa 626 329-4404 was sa mga ashphone natin. Kung hindi yung mga dakpes yun, kung hindi cash, kung cash at proy, cash, ko inspire mo cash along nakiplan sen magandang masal akyok yung mission statement yung last kung man text ka kaya 626-429-4404 kasi may website lashan na min cut may kadagisan sa kila kami maraming normal ganyan na kaya ako bilile siya company ko non-profit organization mo liyan ka ni non-profit finan American nila lusot pa kin money oregon nga na silus falan siya ba guide star mas mag website lalo sa kung sila cut ash seal of transparency kalme pa mali mauda ka na siya kat reporting na sin IRS kat free P&L balance sheet mo na kaya in magalang kila madingan din or makinyak na kaya oya sa file ko long si loxiven na kalamit ng gasing ko o pasang akfashe in kumili dahil siya seal of transparency was liye kalmen seal of transparency sa mga website lashan ngan pa this organization is a platinum level level akos bronze silver gold na masilang ngan pa platinum gasing ko sa makuwaswikat yan katashi ka platinum level or closing got le gaslan got akes maginikat ya clients up sila tiya malash walang got ilyas na siya pa nang kita diyan akfashiyan pangat talaga pandemic schedule sila kan Tuesday Friday sa dakawi ko Wednesday ali ko staff
napamisiging and nagkaos nga luwan. Na asha update sa mga nguskan sum casting call group la siya ngusin yele pangin ka ta updates mga Pelsa ako sa tenan sa Facebook ko website la siya mga NDA ko at kaliye tafel gas lang kata. Finash TV duman Roku enable TV se whether mag ligat ke Roku live penalash ko finde Apple TV ko Smart TV. Pelsa apps kaning under development. Pinjak mo yung luwadoli man na mga akfasyak. Gusto bigat ke casting ko yung vinili live la siya because orala announcement la siya ke o be orala announcement emit ke Facebook group la siya panang kung fin ash ke Facebook group la siya baka bigat ke kung liga ta updates ma finja mo hindi ko na fashion.
kal gulamallap na supreme rose lilian ke unsukongan unsum na mo kasayan nga we belong to long yeah. Na digin just go. Kumbaga. Glo sin gat ke ole mo sramsramot kan longo. Okay. Na kita so lagi may nanaksingan. Si fesingan na ke uniste gos lie ke gusto vi gatang lie ke casting gold page lashan lie lemisters keeper el chaka kashke. Na may si fesingan ta Lulalfongi in Akkeyellah Jesus. Lulalfongi in Akkeyellah Jesus. Parang may naksin na misayang iuniste yan. Na nga, dig interest ko, kundi sramsramkin may naksin. Dig interest ko. Nga nila kung sramsramkin ke, okay. Good. Okay. Ma ito lang kung sramsramkin ke ikaifuga ke Kasi. kumikasek na ma kita sramkin oye ko sramkin oye ko Akkeyellah Jesus Lulalfongi vinoyang na ke may nanaksingan digin kung sramkin fong le Jairus en natol but then sinatol il digin just question mwenmwen danse. Skaldo. Danse ke mas yegash. Yes, skaldo be. Kamdi dash coincidence ke Bible. Namo singan no si. Desigal to lusigal akos. Desigal to lusigal ikosigal yalong itiga no si. Men ash el 7 times 3 is 21. The fact lang pa nembo na kasi pa sige mo ko mas le ensin nadal Jairus mamising ang yes nga luo namatayin siya Shram ko Pharaoh amin el Pharaoh Jairus il tumiro Leum siyak sin Leum Jesus Christ len sum na kaya tiksi nadal ensin nga may mise na lemil fafashes na yoro na inakfashe o yes ganti soon pasig matayin sila el mas at fakat kalim gele el mas yes nga luwo el sista mga malilal na kewa na sintak na ngayon onwen la na el kufla ko na onwen na kalmiye pa Inbelse, matayin si pang masin matayin na, dahil consider mo unclean period tilalos pangan. Palaan belsi nga dikon, dahil dikon kalansap ko sum na ke and all. Mayan, ingin na, palaan belsi nga ilos sinshiyat le. Takal miya pa, matayin si nga, may tayo flakal matayin sila. May nilusit tao. Labangan masin matayin sila. Tingin ko lang, asma ko sang. Glomalla. Ale, Allah'ın sinapa shamsham sige. Lifti ka singal mekos. Fa singal lu. Singal yan ka lumalakos. Shamsham kun la efin matayin si mas. Ke mas lal ke siya. Na eldiya nasnes ke lenit kos. Nakatay na matin pasala la na kim fakki le pasala lem ko ay sin mo tutu no ron na elia si pangandari na masi sikya nga gisho sharam si kemerit singa lemel ukal Jairus in som na inkal sila may ngosh na sin Leum Jesus Christ dahil ka may ka fungolo na mo dahil si takati ulya ko kalye polon tuklala na katsinton nagmanak sige mante sabi ko nag French ko tassel ko taretsu ko sama nuklan medju nga yok na metol ash
Ash maakuske an atla mayan maya manasin tayo Israel sin liye betulos liye kan na may ak esmak na silosin matake akwak kolyak kan elosin for daliki oye semati katil dia na inseuna ke tabake pos mo Bible akalim yele fulyak Leum Jesus Christ from point A to point B. Namo dahil sige kaya bulan nuksla nga namo lemel palale ash ko si sumnak lang. Sige wiya sige mod ko kum dahil inatlon mo da ala ding mo da fungul ko mo kumita la mo sige ko wiya ash ko si sumnak na Peter lang may kung di post lang kung ta fakale may nako pasali ko ay nga pala ash matigal min kasi so ligiya namatayan singa chigemot ko palay silan matayan singa palay sila yung tuyak na inatlon mo na kung di finayan singan ting di kalma post lang mo ito il yake na isamle in Belgium yok na matayan si matayan we fast ke matayan si mail il Tiranastas que plan Belgium o il palike sila il dula casa de para il kewa na usila si kumpulan nang na may nunak akkeyellah Leum Jesus Christ Lulalfongi akkeyellah Jesus Christ sige mo ko tapos and Jairus il sexy lebinan somna akkeyellah tiksinado Tlugnan siya yegash singal luo. Mdasin mas yegash singal luo. Namatayin singan il te fak makaivan na o il akkeyellah. Sige just mendakum gaib singanan. Alin ke desperado lalan. El sister na phone naman lalan. El amon gan la pride lalan. El otelasil. El asom. Napangafaka unconventional o si pala so nge masipengale diyan na ki mutawat sinigel Jairus la isla natin layman siya man gan labi position lalan ki desperate like lang sila jindalik sinapal nga siya pa namtan singe bleeding lalan ka hemorrhage lalan nara na nalan man gan laman na kayo wata masih mengaji ke apa ilmu kena apa itu kewa hin basun metnya ngakisin sikya kafin le militala ilas ke masih ngia masa plan kat ke lifti ka singal bikoran fact mo kadin de prala kain pangan na eme apa sih kung ni masih ma yok shupe ke kiden galim ke aqua ko masap may tekyan ke ulayang nataw. I mean, banga vacuuman ale Exodus masap may tekyan malifti ka sin ikweya kina ke makunakan lang may Levites nga. Now, oikyag lusiyan nempo na ko makadalot magalingan fliyag yung oikyag. Na Deuteronomy ilkayo niya na po na pugigas nga. Na oyes nga may akal may nasikum el shishni o yechen shishni metlango si maitako nam el se ma shishni ak indako pa tako akfashiak dengan kalmiya pa kikolon God kishin oyelan God in kiges na sin maito in likshin na kaalim ke el se ma ulayan mata shishni mo ito ko pang le ako man sila ginasin met Israel may yin ngay fakfaka ngay kadef ka masingin kung niya ako yin il sa mata ko il ta ko ti akpay na phone na mga kalmiya pa il pa kung di ka lang
May torik lagi sapot. Sapot torik lagi may torik lagi sapot to. Ilpa, mana kewa ngay. Pangako sa may takyang sa mga power in the book nagsinsiyak silom nga. Le il dianesnes ke kolan Leum Jesus Christ aknes na silon. If no may tsaya ke ulayang natawa, no stiya ko. Pa ingalim ke all ko matalyan malan ka to. Le kung di ko in matayin si maas o kung tako or akflet luma. Tasok to ke Leum Jesus Christ. Il pa ko in telefon na abnormalities. Katingin galim. Galim. Kung dakle galim niya. Kung dakan lagi, hindi ko ma-linguist lang siya. Kung dakan lagi, gas na, fresh magalim. Okay, back mo kinala. Only through Jesus, eh? Il makina. Welcome back niya. Il makivan na ba ko in, il the big exceptions, o kishipin, kolal, il la kung fok kung diye kung may kuluk tangay kuluk ko il makifan na pakain isla maslan matayin singan il makifan na pakain actness na sila matayin singan il add an acceptable il presentable il met tiena Natukun na ilim talak na Lulalfongi Leum Jesus Christ. Kaya sila Leum Jesus Christ nil aknes na sila la. Kalmiya pa masap si masang shwokol mita. Wain la siya. May label ta ka ehot na phone na. Iltia nesnes mit kaya Leum Jesus Christ label ehot na phone na. Way masap siya na shwokol. May ni po il nesnes gina. Makalmiya pa na si kumbe na le, kat mawala siya, katole, kat mise. Leum Jesus, makifan na ba ka nakmulya kat yaka? Oyela siya mal na safal na, ala kulukla na. Leum Jesus, makifan na ba ka aknes na sila? Ilalafon naman. Sige mo ko, antayin siya nga, Lulalfongi sila nga, actually na, erot mas sila. Sima, yes nga lubal maskin nga. Il sistema may kasapal na kewa in suk onwaye. Wangin. Na katin na pel. Il kaya Leum Jesus Christ na masingan iyak lena. Na usna si kumak minan ko. Il yala kumpingana lena. Katsisla kaspayesh. Insang nawikot le, insang kunek lebek de no. Ni kat foto lebe na. Kat foto lebe na top si fan na ke ilya la kuma pa Leum Jesus Christ. Le kumme le masi fan na top la the only solution. Leum Jesus Christ. Fail I that marsh. Dr. Phil ay makoy nash 7 steps ago, 12 steps ago na kunukoy. Amalan is that mo take my yoke, for my yoke is light. We see ilyaloman na sik. Nga second lawangan na kawaday na siya. It's not ito na saya kum. Siya belong ba siya ng lasha. Siya na may sila nero, ilata ko mama nag-intray mga hindi ko lang malalfatan. Dana kaya o yesin. Dana kaya. Kung mayroon, may ima kong sangin to. Kung may ikla na, may ima kong ilan matayin. Kung di ang gulit siya kung so what? So what? If na me, kung tamu gulit matame. Hindi kaya Mati mo ko dyan, or electoral na English, but isamle, malon ka to, siya pinakflat niya. Mitlan ka to, kat may ine, lan mo ito.
Pensa mo maurik, tafong nakatuyak pinafak na mapay masiwoso. With love. Tikal mo ba minasya siya, nakacharm mo. Kachak pinara mga kilong si men, diyak ikola siya na pa uskot na gen ka nagsum na we, okay, kolon ka. Casual ka. Tingin ka. Klumalap ke ngama week to ludari ka pina week malam nuwa ka chamram peke si met Lulalfongi mo di ma la safal tat falelana the Lulalfongi mo Doko siya heyas. Kumisa madiditsen? Kaya mata. Mo ko ram ke mo inean ba kumye ba flo na ka masyo asam ke mayine mayin ash kato metlal fungi tangon na kung vimet Christian na kung become a yes man kung agree ka man na kayo false humility sa pangan tikal na mo kung metlal fungi kung klan sa pakat na kung gaw kaya man na kung may na fakon jisi kaya man na kung may na fakon mo de pangan kung sliye le Leum Jesus Christ la korela aquaxi il tuya gas la ke pel fallen gas la il diya ke ma fact ma ba mas was ka ba kat plan sa makat na kat may hinalan mo ita mo ngaita ash pasta mukui ko sa makat may hinas at mga ngansefal et tayo ka tinagtin po si Zelda. Di kami ba may tanda ko. Pel na, tanda ko, Russell, mayini pa may Lulalfongi mo. Isang nakakate, yung kate, maflight, nagkikoli na kayo. Wali ang maluto siya Remel, ito pa na silam tayo siya Elit to, okay. Mo tayo siya ma-reclaim in the image of God. Or one police sa pelal na sila. Mayan nagat fact we gastar yele yan ako malimilorong may lut nasin matamalut pelos sa maliye yan limil lutaylos yan maga na kayo ilkan dialoy na simtan singa ashupesi para tao Luke meto kewa na sramsram mark pe kewa na sramsram kin ashupesi ngan pakita galim ke mas mit Lulalfongi le colon le mo pa guessing omnipresent ilashin na kewa omnipotent pa colon kada kalme pa cut some shuk. All we have to do is duyak some shuk. Pursue, seek his face. Paano nga masih ka din natin araw? Tingin ba ka? Pagkalim ke then si mamaske siya akfresh lang suyak na nanaklala may fekyak may odds against her cold sila pa alien kain may Lulalfongi na pa charis vena lila lemela mwenmwen siya kalya met kaila nakimutan singalan na suyak na naklala in kain may mga in pala normal life then kay lagi masilal ngan then they should be treated as an outcast si mat di pa si kapag na masih yung magong masih nandutut ko na le ash sa kapas lalom ko ash masih kumdiye mo kumanaske bit kumailya ke fitne mo ito label ko mo kumangan taka na yun God he has the final say isam le sila nervagin ba may tlasifena. In fact lamao ke lo si pam na mo mind na gasha ko o sila le ko la in mayak ngal na sish
na kat fin sang kat fin able nga sin ka at ona ke channel Islam ngol fuslong luak kelimile mas masita ni Lusain mayak ngali ka at kat papele ko line main se usi na le may tasivada ko fact la main ngali ka at katawalwin ka kung kat finne mod liye mo kat when armas kasanasis kattaka na yuin kat may da finne label kat malakat met mese kattaka na yuin kat bayin he has the final say agulo malap take interest ko ngamo pange may reaching of toto tasok ta masing ako mines lake lalalfu lan matayin singan akkeyellah Lulalfongi ko mo pa si top na kewa lash finfel sa inyo. Ito ka na yung kat. Lego mesim aflo ko. Ito ka na yung kat. Bayan, kalitak lang, nga sa kami kumpeli na kewa. Nakulungan lap, kikat ka medyo sramsramkin lang may nunak na uwi ko. Renig sida, kulo, paya na may text mo. Buwangin makufla yung Leum kat. Kulo yung confirm ya ikaw na sumdeg ni Sena kulog Ashloman tamul soswa paingum akkeyum tamlel na Patrick Taulam ikaw na bangay los sa matagawi ka to yakan namnas kung ka share ya like ya na ukikat ke // main katingin ask kat stream na give gassingcool.com when Roku Fire TV. Na premium channels kan if you smart TV duman na kung kan liga so pwede ka download yung gassingcool app singan na kumin mo kan liga was talik pa ka cash kat on yakon nge mafili na phone na on lalos na aspect Roku Fire TV channel la Belsa nga naklab paperwork Apple TV am saying within a week or two na Apple TV become available too. Na share ya mga if you just clash about then or making guest mamash irosh insang faculty cast kat may taking if you got pang yideng yung kana siya memory that at makat mo yan if may plan kat wang yideng yung men tas mo niya ke Facebook ko shimot ko ako sa wigat nga gulola ko ta wigat men kung kan dali G7 summit tomorrow malaram ko na President Biden ko siya si makum dali post laan na kulang ta wigat yangan wigat o yiga ke Facebook kan if you dash feedback malawos akkeyellah if you check up makadakfashion in cash ko gen ko mas ko Ako lang malap singkat, kung malap na suwas na kewa ki gusto ka wigat yangan. Ngay tuwin siya, ngayon ka ng balance sa dig interest ko. Ilan akfash shaming kaliyete, proibe na kaliyete kayo lasyo. Teknikinti, ngayon ka ng balance kung kakasyagat kaliyete. Tama sila, kung malap ki kaya na yok mo kung kasyagat ko ikaw kimalutut siya ngayon. Paya lagat long malutut singa metahin som na ke perspective ko na ke akataya matakayrum ngayon kadin liepe en siya kenge na factual piangalgan menga lola ke oye ko na ke pel ko lo na ke Facebook ke of ka mga te fakin kulukta insang occupy time la ko na lang si share pe ke emphasis on gosh for singa luo in the bokla mayeneng yang atakla Mayan ti unwet pakat mayunia. Ang ngan fok kineng yengo. Mega akfashing akfashi kastan kat mayan ngan fok kineng yengo. Met leme wal ngan kuluk malemi mayta. Kalan weloshi inge. Lagi malutu chinge hansik ke sinsiak silan lemge kasar kalyewiya. Elita la sa kalilya. Ta kel siak nge a Peter Makena Topkes ka kinil patabokla mapel na kewa elma may ta paraw ni kat le kata ta kya tasak tap ke ka may tak laligilem ke kya lapalan nuklalan ka
in pasal lang dahil singan kaila permanently na kelsiak ngayon dahil singan tilte na kaing lain kain kashikle na mashikle ne tinatayak laman na Yorkshire eklen singan ilgastean dahil singan fulo ko rarar yung madaling kain oral acknowledgement singan nara elde il physically mrena elde kana faksheviyem danlim kana sikngan kanito la she turned to the right person na nga comment na kadin turn to that right person nagi healing powers yung siya ta kam ke fun na yun kat papa ke wen natal ke sham dal ke wen natal amo sile wangan kalyala ka meeting a prayer ashma la yorum Degil kof, glowalap ke sramin kalyens back akes makinyegot ke mokatashke paile kastan gata kat fiction along again na ash perspective se ash pe angle to my get lang again. Kung vi really belsi na kung may isfal na belsi. Kung vi really belsi nga well na kung may isal na yok fal na belsi nga. Fast yung orbel long hole. Toban perspective long ulle. Alright, take it glow. Okay. Global lab ki program si ko obedience na gengera at kan we faga kastan gat ki bel singa yineng yenga finikaul lomaluo we got in galia akkego was matlili matlala karas na yun gat mo ki fan na in kan kasgat ki bel singa Take interest ko betligan Brian. na Anakla neshuwe il mokla malap tegin Sirle. we full din Mawen. Kan pala ngay inta magijak lang ha. Aba fuya sing neshuwe de samden. Ilen saklay ne. Neshuwe kula. Kan pala take ni sena na take interest ko lemon friend. It's kasi Sirle siya sunab ta we at like a man. Napan neshuwe de sam. Marsh be wolan. Alam mo na. No questions there. All right. Ay, Kaltegi ko. ay glamalap ni siya kay wage o sige amton po uske anak yang akademi ke fakla kim dawa ke orek mamalan gat panangaro lafa ka kadin kanita tuftuviam dalie and we're having fun doing it too. Tegin, nasyo mo ko to. Pinakam tayo girlfriend yung tama niya para kakanta mo. Sa mo ko slash to ko, hindi na kaya. Okay. May kuluklom. Parang I'm thinking ko. Na shuwe ko sa kewa ma likiam ton bewin kain akkeyellah and we got kit gani singe katagani proye metigat fashalika kat kaksagen gom kat papatamar sing shaw kometa kes kewa ma tatchang ke o yesima katutut kenge kulo ke malutut lom matagan akkeyellah katin gasos na yu Esamatal mo kay fun na ki wen na tum. Aknas na sikatle, akfon yikatle. Ki fasha di klasha, layla o yelash ka kasyelas, in fact pelban lang si silumingi. But we na kewa, mamakakatakeni, matayin manasla, ingan kasos na iro. Kainem, katkaklaw malap na siyumugad. Amen.